Gicunji kia 118 nginya 19 gia gatiba ni gitaririe mahinya maria Kenya mari namo hari kurunga mitaratara iria thirikari irendekithia wa mbere ari kuheana mawoni ma uria mangienda. Ariho thiko nini kuma mbunge 188 mahitukie mendekithia mawatho wa kigina wa mwaka uyu. Ateteri aya ihoto cia umundu maugite thengia ao kwambika cira mbunge-ini mbere ya kamiti ya kigina. Mawoni mao matinekirirwo riu makiuga matigutigithiria gutaurira muingi mbigega ireri mbere. Petition ni twageririe go petition bunge na tithwe ni mwananchi age petition o mwananchi mbunge wake ni turageragia kumera uria tungienda matu represent no ni kuragithirio uria kurathire. Petition ye wengi no twageretio kuuga maundu marorwo wega, besha cia bururi ihuthirwo wega, turore corruption na tutige ku overtax mu Kenya. Riu ngwiciria no tugeririe riu petition tukiona kana president ni agugituthikiriria. Bunge ni amukirire makiria ma mawoni 1000 kuma honge itiganite megie mendekithia maria mari watho-ini uyu. Gicunji kinene gikiregana na nyongerera ya igoti ria maguta kuma gicunji kia 8 nginya 16 ona iruta ria waki wa nyumba cia raithi. So these proposals have already gone through. I think the task at hand now is to ensure that once this has been assented to and the revenue is already being collected, the taxes are being collected, then I think it's for us to ensure that we still hold government accountable. Hii maoni ilitolewa na matajiri. Sisi hatukuletewa hapa mambo ya kuulizwa maswali ya hii mnasema hapa ati kuna financial bill, sijui ni finance bill. Hakuna mtu hapa alikuja kuulizwa swali. Gikundi giki kiugite mutaratara wa ugania wa igoti ufatie gwikirira wigananu indi kwa ihinda riria ria mari na mushara wa mwisho wa mweri nio makuithitio murigo munene. Nirahinyiriria muno mundu uria wina payslip riu nirikarite ona tifandi ati mundu aricokagirio. Riu tugakiona ni kuri andu mararuta igoti makiria ya aria angi na hau niho wa issue imwe iria turareganaga nayo ni undu wa hau. Akenya matiganite ona ni monanitie kwaga mwihoko na mendekithia maya. Leo akijenga affordable house atajengea maskini matajiri. Sisi tutaondoka. Ile amejenga park roads, ile Uhuru alituambia juzi hapa, sijui ilikuwa inaitwa boma yao. Boma yao ni ya nani saa hii tuambiwe. Na tulikuwa tunalipa hiyo manyumba hapa, tunaambiwa 200, 500 tuliweza kulipa. Uhuru hapa hivi tukikuja, watu bado wako kwa matent. This government actually promised land and sijui nini and relocating people to less populated areas. Mbona hawajafanya anything about Mukuru? Ihinda-ini riu munini wa president Rigathi Gachagua augite waki wa nyumba cia raithi ni urataukwo uria gutari agikinyiriria ati mieke kihiria mawira ni kuhinguka itanya ria thirikari ari gwaka nyumba 200,000 o mwaka. Our members of the National Assembly very aggressively for 2 nights passed the finance bill to create the housing fund to construct 200,000 houses every year. Among those 200,000 houses, there will be architects, there will be quantity surveyors, there will be building engineers. Kiumia giukite mwena wa mung'ethaniro ni utanyitwo kuruta mwerekera thutha wa bunge kuhitukia watho uyu kiharo-ini gia Kamukunji guku Nairobi. Giribotera Kameme TV ritwa riakwa ni Mwaura wa Ndung'u.